Yawang Beriame Zain Maigo Zeme Marasam News ke hai manaze klum delei. Tarik chum cricket kum changna jangkai kana mai. Guagane Mumbai tepe hennei ge zimna me changna sigum meze tem tawni delei. Hennei gene COVID-19 Omicron positive case test pep zigene guagane Mumbai tepe hennei tem tawni ze. Lui hadui perege sauze bam delei. Hennei longene COVID-19 Omicron positive test pep zigene RT-PCR test declare pe maktana hennei longene ngai rahangge punize tacham rahangge pe makule je sale. Health Minister Ranene saze Goa ge flight land te gai bige zimnara me changmadai si zimna land te bige COVID-19 Omicron hangsam ze positive case test te pepsi gene COVID protocol unrestricted ranang udle ze Goa Rani Health Minister ne sadle COVID-19 vaccination na poine kumkremi yugene kumkrete sedma hange te lew pegai be chunak nznai tarik chom kri ke umchang na jang kai kana mai ge kapchu gudle je sale zaine namra me chuna register te gai be pnuiji 27 lakh la muile India ge zai chuna na poina map ni kapte ti be 13 lakhs pere kapte te le je sale zai chuna kum kreming yugene kum krete sedme COVID-19 Omicron vaccination first dose luma zeba hange chuna register te rahange nang ta dele direct appointment lu je ngim je kap daudi dele je war government health minister ne sadle zaine Assam gu chief minister Himanta Biswa Sarma ne saja direct srokne snakri kege government ta te me Assam ge kabam le na hange special holiday pe gu le je sale za apo be special holidays and nai komne phung chu be maka njikum ge approve te wai ni ko dele je sale za si state government employers ma hangle na hange lang na na special holidays family member mata ge time spent te rang ge pe gu le je sal za employers ma government gu puni ki bo ma ga ma hanga apo be leave je ngo ma ko le zai kada be taw de na apo be leave pe ma ko le za che je sa dele za Arunachal Ladakh phangong Geuki ge China mane bridge kaha te gai dele je sale zai Tamil Nadu Chennai ge komhim resro kom pe nong ne pnau zai pna hang na je te cheni dele je che be pan de je ap go payment bank ge pa payment promise te lu je settle te rahang ge kane pa te lakti ji ge ne pa suicide te rab so ge ne pnau zai pna me hang na je te chelu je pa du suicide te lu je chai di dele The US Good Defense Secretary Lloyd Austin COVID-19 Omicron positive test Pepsi gene pa leave luluza langmingye na bugu home quarantine bam rahange pachu kaila mile je sale zai pa ze vaccination lona doors pak na tu lulu ko le je sale zai India ge Omicron COVID-19 active case kelang be Maharashtra ne kelang le je sale Maharashtra ge chuna total active case bam be 45,716 active case la mile zai Kerala ne pakna be ge gje Kerala ge 19,714 la mile zai pakat chombe ge West Bengal ge chuna active case total Omicron COVID-19 go bam be 17,038 la mile zai Karnataka ge chuna bam be total 10,321 la mile zai namai India ge Omicron COVID-19 24 hours lang ne new case pack da be 33,750 case new ge chibe petle zai jimna me plan chai di be hai ke ze kai ge chum chai di dele zai chuna India ge total active bam be 1,45,582 la mile isi dele namai gomara sam ai ge na sau gaira dele hai manaza klom